kalang babaeng darapat makapagmula lang bagay. Dapat karelangan panyaklora ka. Kasebian at 30 metong bersikulo at 29. O indumit patulunan, adwan ming kapaldanan, bandubos keng mipanwanan, ikeng anak mong salunan, nengating kapagsubukan, panemo keng gaganakan, laut mo keking karokan, o virhen ning kabetikan. Amen.
Dakal lang babaeng darapat makapagmula lang bagay. Dapat karelangan panyaklora ka. Kasebian at lungpulot metong bersikulo adwang pulot siyam. O indumit patulunan, adwan ming kapaldanan. Bandubos keng mipanwanan, ikeng anak mong salunan. Nengating kapagsubukan, panemo keng gaganakan, laut mo keking karokan, o virhen ning kabetikan. Amen.
Dakal lang babaeng darapat makapagmula lang bagay. Dapat karelangan panyaklora ka. Kasebyan at 30 metong bersikulo 20 siyam. O indumit paturunan, adwan ming kapaldanan. Bandubos keng mipanwanan, ikeng anak mong salunan. Nengating kapagsubukan, panay mo keng gaganakan, laut mo keking karokan, o virhen ning kabetikan. Amen. May payabak po kay katamungan. Kapasalamatan da po ring Lima Club, Mr. and Mrs. Emmanuel Puno, Manny and Eden Kapati, Boy and Edna Pangan, Eduardo and Marie Lescano, Luciana Kapili, Asinta Kapili, Mejia and David family, Felicitas Bagang, Bon Manuel and family, Reynaldo and Lourdes Macapagal and family, Vic and Tita Hinko, Renato and Mirna Rivera and family, Rudolph and Joan Lopena and family,
Pasencia Timog and family, Evangeles Resorts, April and Angeli, Barry and Sierra, Karen and family. Ay, ba't ang kakinin ni? Ay, ba na ning kain Kapasalamatan da naman puri, Malig Manakmol, Maningas, Careon and family, Peng Olalia, Mr. and Mrs. Eugene Balagtas and family, Mr. and Mrs. Binondo Karandang and family, Mr. and Mrs. Sarbi Sarmiento and family, Mrs. Gloria Sarmiento and family, Mr. and Mrs. Danilo Olalia and family, Zina Mercado Zamba, Maunit Mercado, Delpina Mercado, Nuevo, Olalia family,
Laverne, Maureen, Claire, and Levin Lumanog, Connie Arnie, Ella Ducot, Mr. and Mrs. Florentino Mercado and family, Lola Terry De Jesus Ramos and Ron Gigi Belio, Remy Mercado and family, Mr. and Mrs. Manuel Miklat and family, Nicole Ann Diaz para king birthday blessing. King special attention na pong Bing Castro and family at king quick recovery na pong Marlene Olalia. Yabi at ala po king panalangin tamo din kaladwa dari Gabriel Olalia, Jesus Balagtas, Lola Cora Malig, Lourdes Calma, Teresa Daquito, kambe daring Maldang Kaladwa, king Purgatorio.
Ilagyan niyo pa, Panginoon, Panginoon Diyos, Espiritu Santo, Amen. ang gracia ng Ginoo sa Kristo, ang lugod ng Diyos, at ang sana ng Espiritu Santo, samantabi manatili kay rayungan. At keko ang timurin. Kapatid, busal ning may ilwang kapagsubukan, palyarigyan, akikatamong harapan, at dadalanan timbye, lanay ning kikatamong palalabanan ngeni ang pandemya, muketi Pilipinas nung mabilugayato. Papakit na nini, nung mga nano yung papakasalpantayan ng tamo, pairalan tamo. Busta ni mga palyari, balo tamo, eta kontrol, eta magyu, at eta malampasan, nung eta mga di, nung eta pasawag ng Diyos. Yang kanilang misa, anyawaran tayong pamalantaban Ginoo, banso pa nakatamong mikabyus, alampasan, at magwagi kaniting pandemya. Yagkas tayong kapanyisyan. Aminan ko, King Diyos sa mapamakalulo, at kay kayo kapatid, ing mi kasala kong bina, King pamisip, pa mga mano ang pamanyapat King Marok, at king pamagtamad kong gawa, King maya pasukat ko sanang depat. Kasalanan kong mabayat, uli ni itay panigapuko kang nuan na Mariang Kapilaman Birhen, karing sablang anghel ang pon banal, at kay kayo kapatid, ingi panalangin niyo ko King Diyos sa ginutam. And Diyos ipang may pain tutu pakalwa na katamo, king papatawad ng kasalanan tamo, dala na kataas sana, king biyalananga. Amen. Manalangin tamo. O Diyos sa ginumi, mo sa mabaligdan in pamikasalami, nunay alang-alang king panalangin ning nuwa na Hindu, ning anak mong buktong, Yesu Kristong ginumi, ikawas mo kami, ampat king sariling kaguluan mi, era ka sa era malyaring apamatulan, itiyaduan mi kaya ko Diyos, king kabalatan na Yesu Kristo anak mo, ambet magari kambem kami ito albala spiritu, may tumuking pa nga Diyos manggaman king alananga. Amen. Pamamasang iba't king libro ning propeta Isayas. Nga nang sasabi ning Ginong Diyos, ing banal ning Israel, ako pasibayong tumangis, ikong memalen amanok nangan king Jerusalem. Mapaglunos siyang Ginoo, at nung pasaw ko kaya, saupa na kayo. Ipaintulot na ning Ginoo, ing dumalan kong kasakitan, dapat ya mismo at sukarin, banturwana na kayo, at eyon niya kailangan panintunan, uling ena sa salikot, ing sarili na. Nung maliliko king dalan, king bandayong mangwanan o kayli, damdaman nyo yung siwala na, kagulutan nyo. Sabiana, o iniing dalan, kini kayo dumalan. Kapilan man, mananaman kayo, ni pabalyang oran ing Ginoo, ban parungula na la, ban parugula na la, at di na nakong dakalapupul, at dingke kong baka, mi kamalabong lang pastulan. Ding baka tasno, agagamitan niyo, king pamanyarul king marangle, manganla, king pekamasanting diling dikot. King aldo, amabiyag la, ringkuta rading kasalangyo, ading memalenda mga matela,
Magusla ring dakalabatis, manibat king balang bundok at bundok-bundukan. Maging masalayaing bulan, anti ingaldo. Ingaldo naman, maging pituyang ulit kasala, king sadya ng sala. Antila mong piyabing sala rading pitungaldo, king patingapon. Itingan mapalyari, king aldoing gino. Bitbira na la at pakayapan ding sugat, ape pasari na karing taong kayang pinili. Ing amano ning gino. Salamat kin Diyos. Mapalad la ring sablang manaya, king panyatang ning gino. Maparad la ring sablang manaya king panyatang ning Ginoo. Puryan yung gino, mayaping dalit kapuryan king kekatang Diyos, masanting at masampat ing puryan niya. Italakad ning pasibayo ning ginuing Jerusalem, tipo na ring memalen ng mingaugse karingaliwang bansa. Mapalad la ring sablang manaya king panyatang ning Ginoo. Pakayapa na la ring mebigo, at bitbira na la ring sugat da. Balo na nung pilan la ring batuin, at awsaning balang metong king lagyo na. Mapalad la ring sablang manaya king panyatang ning Ginoo. Masikan niya at mayupaya ing kekatang Ginoo, ing kabyas na emo asokdan. Italakad na lang ning Ginoo, ring mga dakurak at babagsak na laking gabon ding marawak. Mapalad la ring sablang manaya king panyatang ning Ginoo. Pagdulapan me Ginoo kabang malyari ang mayakit, awsan me kabang malapit ya. Ang Ginoo man tayo kay kayo, At keko ang timurin. paipasya kay may babalita ag pagsanbateo. Ligaya keko o Ginoo. Kimpan na ito, laganasanongan delawan Jesus ding balen, ang ponding baryo. Tinuruya ka rin karelang sinagoga. Pinaral na yung may pabalita tungkol king kairiyanan ng banwa at papakayapa no rin taong nung ninumang ketang sakit, karela miyaylo ang sakit at kapanamdaman daw. Panakit na ka rin dakala tao, kaya lulusa na la, uling maliligalig la, at irabalo yung daptanda, ang tilawaring tupang alampastol. Inya nga ng karingkayang alagad. Dakal pintutoy palutan, dapat ditaklamo ding papalot. Ulnita, ipanalayan nyo king magbandiking palutan, king paralayang dakalatala pagobra, bantumipon, king kayang pupul. Inaos ng Jesus, bitipon, arapana, nilabi ng adwang alagad, at pikalubanong kayo pa yan, makapanabi karing marok aspiritu, at pakayap karing sakit at kapanamdaman.
tinubod nung Jesus, kambening antikanining panabilin, karela. Munta kayo, karing tupa ng mewala ning bansang Israel. King pamagla ka Diyo, ipanaralyo king kairyanan ning banwa, malapit ni. Payapan nyo ring masakit, pasulan nyo yung ding mete, pakayapan nyo la ring leproswan, panaybiyo la ring demonyo, alambay yung tinggap, niya alambay yung namang ipagkalub. Karagpatad, may babalita ni kakatang kaligtasan. Kapurian kay Kristo. Medyo makatatsa po in ka na akong kwento kaya kayo na po. Uling milyari kitang metong kaklase mi yung CPE na po, Clinical Pastoral Education. Itang ini po mabisita lang ka ng masakit. Ba't pasik ka ng dala loob, batalabanan ng sakit. Kukwento daw karala ng amano ng Ginoo, may pabalita. Ito po yung pastoral clinical experience ng CPE, clinical pastoral experience. At ating kaya pong kaklase ka rin na magedad bali bala mo 65 o 75 years old po. Pero ibig sa mag-retire, nananggaon ko na, tsoko bali. O lalo kong matehan kagad ko ng matehan nung wala akong gagawa na. So makidad may kaya pa kaya kaming pamanigaran tang how to apostolate, how to take care of the sick. At itapin, may graduate kami, o na yung tambelitada, yung makatats po. Uling ining kaklase mi, Yuse, po, Joe, Joe, Brother Joe, mabubulag niya pala. Pupula niya bata. Pero ikaw nang may kapag-graduate. Pero baya may bulag. Inggewa na, minamorize na yung Bible, lalo sa ang importanting passages ng Bible, king may pabalita, good news. Minemorize na lang. Kabang atin niya pong mata. Kabang manakit siya. Minemorize na lang. Kanya pala pilan niyang weeks. Pumunta ka rin masakit. Tuturong katikista. Minemorize na pala ng importanteng passages na ng Biblia. Bakit? Uling po ang mawala ng mata na memorize na nala. Ngayon makapanaralya pa. Makapagkatikis tayo, makapagkatikay sa pakusityo na isip na. Yan na kailangan basan, uling binemorize na nala. Nga balita may touch care kaya po. Kaya pa natawo, naburing maging useless siya. Hanggang makitad na kaya may bulag niya po. Maging dahilan nito, banta, anya, chunya bali. Nag-ala ng gawan, manahimik niya mo, ali. May makitad na, may retire na, may bulag niya po. Pero, burina, atin niyang gawan. Nang gawa na, share na may babalita ng Ginoo. Na importanteng passages ng Bible, binemorize na la. At kay ba't hanggang bulagya, makapagsalita ya, makapanagagya, makapanaral ya, makapagkatikay siya, lalo na kanining masakit. Magugulat la kaya, ma-inspired la kaya. Kapatid, pwede po yung pamasata ngayon Nganan Ginoo, dakaling palutan, dapat ditaklamo ting papalot. Manalahin kayo, king magibanting palutan, ing paralayang dakala talapamalot. Nano kaya ang bunis bandita? Matalimagay po ini. Yung bunis sabihan, dakalang taong kailangan pupulan. Kanya Jesus, nga nakaring alagad na, gawan da ko magliligo. Karingasan, doon magliligo karing tao. Yan o asan din kaya kayong takpan ngayon, nung hali tao na lang. Patad, nga nan kaya katapa masa, karakal, yung dapat
pupulan. Hindi rin pupulan, ting tao. Uling takal po, king katamong kapaligiran. Malaot lalub king hapong Ginoo. Ede pakilala ng Diyos. Ede pamantinggap yung Ginoo. Jesus at timong karelang talapagligtas. Ano eh? At bali po, utang nyo, siguro, nung makanano kong migpari, yan naman po itang may ninap ko, may nakit kong milagro, may nakit kong kagila-gila sa pangitayin at kabat ako sana ako ng Ginoo. Po ito. Alang milyari ka na akong pangkaraniwan na makapagmulala, milagrong kapalyarian, banta, agkatana ako ng Ginong maglingkod o sumuyo kaya. Nana po yung may kapanagigit ka na ako, yung pamaglub ko seminaryo, ipamagpari ko, metong mo, metong yang insidente. Uling king balen mine po, lilibot-libot ko, ipamamasyal ko, po, kay mura akong edad, higit ko dakalang taong makakilala king hapong Ginoo. Higit ko dakalang mao king Ginoo sa Kristo. Po, ano po, alala na pong kabalo-balot ng kasalpantayanan. Misan, impari, kukutangano ret ang kakasal nga na. O, may ngaral kong katikismo, na. Baloy, yung kaya kayong reliyon, na. Tangutangula. O sige, kutangan na kayo. Anak ret ang kakasal. Pila lang Diyos. Nga nanin pare, itang karekakan. Pila lang Diyos. Deni pong kakasalitang itang lalaki. Saguli po mo nga na. Mintay king pisamban. Tambat mintay king altar. Bibilang yung makanyan. Kaya kabalik na. Bibalik king pare. O nano, pila lang Diyos sana. Apulula po, Apulula ka ng Diyos. Po. Sabihan, detang na naging altar, uling santula, pinilang ng Diyos. Sumalugot. Po. Nung baluming reliyon mo, baluming pang katoliko mo, baluming pang kristyano mo, nung may galak ng katikis mo, baluming metong yang Diyos. Nanyay pare, naya kamua. Metong yang Diyos. At yung atong persona. Deta higit mong reta nga tsuking altar, naman Diyos deta, kaila reta santula. Ela Diyos. Dakala pong makanyan, kayong kapaligiran tamo. Talang tao din alang balo, kayong kasalpantayanan. Deng tao mao, kayong nga pong Ginoo. Itay may ginjuk-ujuk ka na ako. Itay menu lang ka na ako. Baka nita magpari ko. Baka nita dakal ko akatikais ka rin tao. Baka dakal ko apasimba. Dakal ko ayagyag. Yung katang kasalpantayanan. Bali po, isipan tamo, potang mateta mo, at maraptaking Ginoo. Palagay na ano kaya yung kutang na ng Diyos kaya katamo. Na ano kaya yung pamantayan na king pamarusgana. Siguro yan na naman kutang ng Apong Ginoo kaya katamo. Oy, Miko, makataplang ka sinim ba? Makataplang ka mga di. May aliwaman tayong kutang na. Yung kutang na ng Ginoo, pagkaramdaman niya po yung kutang. Yung kutang na ng Ginoo niya pinini. Pilala, ding alapit mo, anako. Pilala rin sinopan mong milapit ka na ako. Uling iting burin ng Ginoo Eta mo hanggang sisimba, eta mga di, nung ali, atin tamong gagawan, sasahop tamo king pamipalaganap yung may pabalita. Itang darake tayo Jesus, kakalat tayo Jesus, karingaliwang tao. Po, sabi niyo kaya ka na ako, among, masakit po yan. Inaka mo po biyasang magpagsalita tungkol yung Bible, makanyan. Bali po, ikwentuyo mo, itang kaya kayong araranasan kasalpantayanan nyo, itang ababalo yung king kimaman yung bayo, asisyer yung karing kapara yung tao, maragul ng bagay ito. Lalo tang sisimba. Tatambalo yung matamad king Ginoo. Itang dakayanan nyo, kasalpantayanan nyo. May ito pa pumakatouch ka na ako niya po. Itang
anak, Wendell, ne po, pipi yung. Pipi yung. Mapagsalita. Sipan siguro makanano ng kwento yung kasalpantayanan na kanilang tao. Baka nano yung maging katekista. Baka nano yung mag-evangelize ka rin tao kabang pipi yung. Makapagsalita. Antin dyan. Bali po, maging hadlang. Maging sumbaga rin pangapipi na. Nanggawa na. Uling makapagsalita yung tao. May manyaliyang pamphlet. May manyaliyang malating libro tukol keng kasalpantayanan. Itang libro, itang pamphlet, what is the importance of the Mass? What is the Eucharist? What is the importance of receiving Jesus in the Holy Communion? What is confession? Why should you be baptized as a Catholic, as a Christian? Detang pamphlet areta, penyalin nila, kay ba't nagawa na? Para-reproduce nila. May reproduce yung takal. O kaya sali yung takal, copy, retang pamphlet. Ketang atitipo na. At nanang gagawa na karetang religious article areta, retang pamphlet areta, pamiyeno ka rin tao. Pamiyeno nila, sishare nila. May gitna, akitikit na bala mo ini esisimba, di na o kaya, ni pa. Kaya paglakawan na laking luklukan. Paglakawan na laking private place, uling isipan na. Kasi pamo nga na, kaya pa magsalita, tangay tindyang ko. Kasi amo nga na, isipan ko na, sungikit ni, sana na, damputani at basani. At misa na, nakatula na. Kasi itang kasiping ko na, pisabihan din ang apulot ng pamphlet. Iki, may kapulot ko anang pamphlet, libruya. Yung lamana, at kailangan kang simba. Naning importansya ng pamanyimba. May ganyo ko may touch ko ngayon sisimba na ako. So sana, katula, kasaya. Uling may kasawpit ang pamphlet ko. May kasawpit ang alakuan ng likwa na libro. Manitang tawa na kumabiya kasalpantayanan, abalo na importansya na ng Ginoo at impaman yung pag-imbiyan na. What I mean, ito po na pipi yung tao. Biyasang magsalita pero maging dalan na banta, maging productive. Ginawa yung parang paraanan ba kanita makasawap yung king evangelization, king pamipalagan at yung may pabalita karing tao. Kapatid, aliwa mo yung pari. Nung alii kayo, kaya betang kanini. Tutubod na katani nga pong Ginoo, at sabihan na kakatamo, dakaling palutan. Dapat ditaklamo ding bisang magobra. Ditaklamo ding bisang makyabing mikalat kay may pabalita. Di po? Umpisa nyo. Kapag yung sisimba, ingay ka ng ababalo yung kaya katamong misa, lalo na kay may pabalita, po kakalingwan. Ba't sarilinan? Ba't magkwento kayo? Kwento yu, kareng kapatid yu, kasiping yung bali at aliwa pa. Baka nita, potang kakwento ini, yes lagan na kaisipan. Nandaman ding may pabalita ng Ginoo, ba't bibukulat la puso yung Ginoo? Nakala pong tao, ding mulala pa. Takala pang taong ala pang balo king hapong Ginoo. Ikayo, panenayan ako ng Ginoo. Ban, maging alagad na emuking pamanyimba. Ngunguliking pamid dapat-dapat. Sanapin, uli po nga ako, anak katula. O tangati kong ayagiga tao. Anak katula, maglapoy ka na ako saya. O tangati kong nga kita taong biglang-bigla, akwento keng Ginoo kaya, at ay kayat kaya, ba't ikwaking apasimba? Ikwaking atuki keng pisamban, at kaya ba't may biyak salpantayanan? Katula akong katula, kasaya. Siguro mas lalo yung masaya nga pong Ginoo, uling gagawan tamo, request na kaya katamo, maging
talapamalot tamo, tagabahagi tamo ng maya pabalita. At tanda na tapo, kanang kaya katampamasa, isto namang may gobra kang gino. Sinuyo ka kaya, may lingkod ka kaya, nakapaboren. Diyan na kang kakayahan, diyan na kang kagiwan, lalo na pang palabungan, para kalanin kaya kang kagbesnan, talento, basta sinuyo mo king Ginoo. Sinab ka karika para mong tao, lalo lang milapit king Diyos. Asanapin, yung kaya katampa man yung bangini, aslaga nakakatakaisipan, banganita, kimot tamo, magobra tamo, para king kalaganak na ning may pabalita, ning kairayan ng Diyos, yung kaya katamong kapaligiran, karing kaya katamong komunidad, karing kaya katang kaparang tao, kaya katamong kayabe, at akatalamitam, bibiyatamo. Palay ni Malda. Kalagurang kapatad, matulang manay king panyitan ng ginutan sa Kristo, basta yung timtang adwan, king pakaluning Diyos, ngayon kapanahunan, tamo, at nga tayo sumabit manlahin kay Ginoo, pakaluan mo kami, ulitan taya. Ginoo, pakaluluan mo kami. Manatili sa aking kayang iglesia at parati ng kambilan, mausta aking Ginoo. Ginoo, pakaluluan mo kami. Maging payapa sa aking kakatang panahon, lalam ng kayang pamangambil, mausta aking Ginoo. Ginoo, pakaluluan mo kami. Lupigan na sa inganggang sakit, uluan inganggang danop, at ilakoing sablang kaligaligan, mausta aking Ginoo. Ginoo, pakaluluan mo kami. Tunay at sanang manatiling saksi, ning kayang lugod, para king mabilugayato, mausta aking Ginoo. Ginoo, pakaluluan mo kami. Nginipuadwan tamin sarili tang kapagnasan. Olos may paya talagang Diyos, ala ang buring mabating nun bagkus buring mong miligtas king di sablang tao. Padamusaing panalangin ng kiyang balayan at ang iglesia mo, matula na kang suyuan king kapayapan. Itiadwan mi, king kabalatan ng Kristong Ginoo. Amen. Ni
Manlaing patad, manikakatamong dahon, matay papan Diyos, pumaypayang totoo. Tanggapani sana ning Ginoy tindahon kaning gamat mo. Kingi kapuri yan po ni kaligaya ning lagyo na. Kingi kasaplala tamot ning mabilog lang banal a kapulungan. O Diyos, ikpami, impami katawan ng tao ning anak mong bugtong, makaibiyasa ng maragula at katagan lub kaya kami, antiking king pabait na, may bawas sa linang, ninebagkus, yapang lalong may pabanalan ingindong Birhen Maria. Indayon na sa akin kami sa blandungis ng kasalanan ampon papalyarianong makatula kaya ka dating yung pamingain itiadwan mi kaya balatan ng Kristong ginumi. Amen. Ginoo manatiliya kaya kayo At keka antimurin. tasyoring pusuyo. Makatas na laking Ginoo. Pasalamatan tayong Diyos sa ginuta mo. Iti karapat dapat ampon matulid. Tunay ping karapat dapat at matulid ipunindakat pasalamatan kapinaman numag ka rin o ipa Diyos sa lagud at mga naka karing banal ampon karing banal ampong dalitanan da kang kapuryan ampon kapasalamatan king wala taning Birhen Maria taniting kabiganganakan nagampanan mi para kaya uling pepalyanan mo mikakaragula bagi karing may liwang sulok ng yato ampon burian mong milaganap ipakaludo mo kinsa blang panahon inyang king pamalangal mo king kababaning lub-lub ning Birhen akanwanan pegalub me king kawalatanan ning talapangabos ning kitawan ning anak mong bugtong Kristo ang ginumi ulita kabila sa blangkora ning alis ka ng balaluntok ng ngay bebiyag ka por yang kaya ka ikapaling balaloy pa, ikinsibol ni sablang kabanalan, uli de pagparalampumi, itugtog may espiritu mo at mong titipang abon, kariting ayin, panpabanalan at gawa na laki kaming katawan at daya, ning ginuming Kristo. At nadalim pa, kanitang ko sa loob ng dinaw ng kiyang biye, kimpamaylas at kamatayan, kinwane ing tinape. Kaya pasalamat siya kaya ka, piraso na iti, at binyan ka rin kayong disipulos at gana. Tagapan niya iti kungan at kananyi. Iti ka na akong katawan, amidawon para kaya kayo. May naman kapating kapunan, kinuha ng kalis, sabayan pa pasalamat kaya ka. Binyan ng kalis, karing kayong disipulos at nga na, tagapan niya iti kung anat binagko kaniti. Iti yung kalis ng kanakong daya, hindi ng bayot talanggang tipan, amot bidaw para kaya kayo perpatawad ng kasalanan. Taptan niyo iti, anting kabigaganakan kanako.
Patuloy tayong pasyang misal katama sa pantayanan. Yang ka na kami o ipangay kamatay pa sa biyan anak mo. Daramit na nabaling biya kalis ni kaligtasan. Laing pasalamatan kaya ka. Ipapadyan mo kaming tadarapan o ban sumuyo kaya ka. Papambang pagamuha mo kami sana misulusulo katawan dahil Kristo. Di po na namin meto yung banal mong Espiritu. Ganun may pa. Sa iglesia malaganap meto yato. Miyap sa kilagod. Kaya binigyan kaming Papa, Francisco. Kaya ang Bispo Florentino. Isa lang susuyo at babiyading kanilang sarili king banalakblungan. Ganun natin kapatid din pinapan niya na isubling miya, disablang miya o nabye, tagban po sana maligay mong harapan. Pakaluan pakingan, gamot kayong karapat dapat magkamit yung biya lanangga, kaya ba ng Maria, Birhento ni Diyos, yung Apostol sa Bang Santos, at tinupad malam kamunin kaya kabaning panahon, purad nakat palagian, kalatan sa Kristong anak mo. King kawalatan ng Kristo, kambena at kaya, ikpang may payang tutu, kauno Espiritong manal, pupurintak at parangalan, manggaman king alanangga. Abibetangin ng Panginoon, yung panalangin tinong kakatam, ginuta sa Kristo. Kawas mo gulog sa blamarok, muling pagulog ko pa ipan panahon mi, mag-isapan nagkiyakang pakalulu, itawawakin parati king pamalipan ng kasalanan, bigabis kami king nagsakulan king kaligaligan, kamang panayang pagsadyan, para sa Kristo ang kaya kaming talapangabos. Uling kekain kayarian, ating kayo pa yan ang ponin ligaya, manggaman king nalanganga. Ang lugod, kapaypanan ng ginutang sa Kristo, sa mantabi manatili kaya kayo nga. At keka antimurin. Tayo, biya tayong lugod, kapaypanan ng Kristo, gimbalan mo yan. Kapayapan, 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 kapayapan.
kapatad, o ang Ginoo sa Kristo, kuda ng Diyos, ay daw kimbiyan lugut na kaya katamo, mantamong mayaw sa pasanmeto kay kayong balalapunan. Ginoo, kumatampang tanggap ka, dapat ikas may nga mano mo, kumayap na. Ikataw na dayan kita sa Kristo, dalata sa nakimbiyan nangga. Amen. Si Claude Apo. Orasyo, Imperata. Lalapit kami keka kaniting masipit na pamanalangin mi. Adwan mi keka ing kambila na tingatan mo kami laban kin COVID-19. Ape pasakit na't may kamati na karing dakalataw. Ipanalangin mi ang tabayanan mula ring taong mitutukan manintun panulo para kaniting sakit. At mampat king pangakalat na. Kambila na tingatan mula ring doktor, narsis at ding sablang lilingap karing misalunan. Ban makasuyo karing masakit, kambening belwan at masabal. Ipanalangin mila retang miyawa na, kumayap na lasanang malalagwa. Ingatan mula reting lilingap karela,
Pagkala mo lang alang hanggang kapainawandet ang mayango na biye. Pagkala mo kay kami, grasya mo kaniting masakit na panahon. Ban magobra kami para king ikakayap ding sabla, at ban makasahop kami kareting at tsuking pamangailangan. Ipaniga pumi keka ing patuknangan mo na sa ing paangkalat niting virus, at ing paangkabos mi karing takot mi. Pagkalam mo itiking kapamilatan ng ginuming Yesu Kristo ang anak mo, ang mabibiyempon magari kambe mo, king kami tunganing banal Espiritong Diyos, manggapan king alanganga. Amen. Lalam na puning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong, o kabanal-banala na hinduning Diyos. E mo sana pisawili nga klis mi keka, king kakulangan mi. Nune bagkus mo kami ikabos, king sablang panganib, o maligaya at kanwana na birhen. Birhen de los Remedios, hinduning kapaldanan, ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, San Nicolas de Tolentino, Birhen de Lourdes ning Kabetikan. Luklok tapo sa ugli para king ditak kapag midakita king grasya kaniting panahuning pandemya. Tapos po, December 20, din pong mag-oper. Bukas po, bukas po, December 6, din pong mag-offer, ilapin po rin purok 2. Corn beef po, katang 175 grams. December 13 po, purok 3 po, ang pong purok 5. Meatloaf, 200 grams. Ang pong sardines, 155 grams. Tapong December 20, purok 4 la po, spaghetti with sauce, 1/2 kilo. Pong kaya tamong misa, simbang bengi po, 7:30 ya po ning bengi at itang ganingaldo, 4:30 ya po ing ganingaldo. Kaya pong December 15, ang pong December 16, abak, EMDC la po ring mag-offer, tuna, 175 grams. Kaya pong December 17 to 18, abak, lekkom la po, meatloaf, 200 grams. Kaya pong December 19 to December 20 nga bak, spaghetti sauce, 1/2 kilo. Kaya pong December 21 hanggang December 22 nga bak, Milo, tapong makasasay, 24 grams. Tapong December 23 to December 24 ayabak, ilapin po rin Fiesta Comite, cheese, 165 grams. Then pong goods, makatutok kareng balang aldo, may daon la po king pamagsadya, karingahin king misa. Dakal pong salamat. So, yo perdo po rin at dene pong ati punta mo, dalpan gewata last year, pamatulantala ding alangala. Maluta po nung kanita masakit, lalong masakit ngini, lang dakalamya nga tanggal king obra, takala talagang may sakit ng gana-gana. Ne po, kanya nalanong obra, alanong panakitan, manakitan masalese, uli ni milyaring ini. Mito na taampo, ne? Pero mas lalong mituran, detang pakakalulu. Ilayon tamong tinantalang apagadyada kayong Pasko, panapasaya tano man, Kaya, deta po rin suggestion na ioperta mo, palang sisimbata mo. Halata. Manalangin tamo.
o Diyos ig pami, ngayon tingap niya ing maligayang sakramento, pagkalaman mo kesang pakalulo mo, bani kaming itutula, kikabiganakan kinuwa na Birhen Maria, apon king pamakitulad mi kayo, maitulid king maging talasuyo, ning misteryo, ning pangakabusmi. Itiadwan mi, king kabalatan ng Kristong, ginumi, Amen. yung Ginoo manatiliya kaya kayo, At kay kon timurin. pinisya na kay Diyos pang may paing tutuing igpa, ng anak at Espiritu Santo. Amen. Daon taning malayo o Kristya, may kakalugod ta kang Ginoo. Salamat king Diyos. Came to bring the good news from sin to set us free. The blind, the deaf, the lame, the poor, his power meant to see. He gave his life upon the cross, eternal life the key. He broke bread and shed wine before his agony. We share the body and the blood in his memory. To make his message known is our